Gospodine Suljo, ustanite. Usto. Molim vas, kako ste mogli vašem najboljem prijatelju da ukradete toliko vrijedan sat? Molim vas. Druže sudija, ja nisam ukrao taj sat. Ja sam došao po Muju da idemo na pivu. Ja pokucam na vrata se sama otvoriše. Ja zovem Mujo, nikom se ne javlja. Ja kontam rekao da nije on otišao sa Fatom u sobu da radi one stvari. Ja isto pokucam na vrata spavaće sobe. Isto se vrata sama otvoriše. Vidim, nema nikoga. Prazna stan. Ja vidim tamo na stoliću kraj kreveta vrijedan sat. Baš taj. I rekao, uće neko u stan, druže sudija, pokupit će sat, bolje da mu ga ja sačuvam. Dobro, ali posle mjesec dana mogli ste ga vratiti. To mene jebe, druže sudija.